Emergency Ghana TV so ebusia me mobibia akwaba ebusia mobeka story amede ebel efa sisters bia omobe piemu ewo MFK nim na so omode baye ne se obi adi omusika ena nipa no waye na adwen se wonti omo ne ene maame ne kase na maame ne se obeba hase ne ja onu so ba becheche na asem sanse ntro ena sisters for no ede to no so enti ene ye maame abepiem ofide mu asenti ene ni di nkomo enti bu se ensem no kame ho na ye nkotie mu nsem ma se nsem a ye sisters beka wa hase se ye no kre ana se enye no kre shene so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase kame ho me pa chaw e obi a menene ye adwuma menim no 4 years ni okay time bia me drew hono ma me sendiska ono na me dema no etoda na me nkoton ne ma na me wosika ni bi da fia otimi frɛ me madam me pa chaw me pe physical cash wo bi wo ho a metimi tam de ma no emre so se me kofa ne ma na me so makwa akoyede makwa akoje menini ni asem na dako me ko ne hono ma me ko sendiska me ko na me ni sister ba ko kasa wo phone so enye enua te se me nua party se me ma me papa ba ya adamfo nua na me ne kasa wo phone so enti eduro na me so me madam nio da bi ono kra na boko ya oboabo me nkakra me pe bibi on ne sende ma me ena wo peja wonsa na wo chi ani bi enti ma ye nipa me nsa ni nyina be ye ayonkofa omo pe bibi a utimi bisa me na wa be ka che madam pacho sister se me sisi o pese yo me si yo mate na ninu ye otoi madam enye dabia sister ye otoi minine da ye no kra de dabi kan se enamo no ne so na de hu ni nue me pacho minine da na de ekoba ye ni mi wo fie kwasi ada na abobe 12 o'clock awia ena dibo frɛ me se madam sister Cindy frɛ me se akwantu obi nti se nka me de me tones na ibi a me ko ti wadaroma ebeye de anke mfama minue root ena me se waka mate enti eno na ma menya root number e ma menene de yede menene de kasai enye sa nka menim ni da ena sika 82000 na wo kana wa bo sika ni wo police station se na ye 1 something billion na ye me nwanwa se obeduru ha no o se 82 be bosumini me ono me driver ena ni nue na ne bra ba ko ye ko hia wo police station ama o mu busa ye se my calculations never ena me se debi CID ni ana asem ni kuta no onfa momo paper ne maame ne momo ne bra Joshua ne de maame ti ma busa lady se osisi sika no sika san ena abedu ena me de be yeden ebe ma no ena o se ne bra se oh Stephanie me kura na me boy ne sika every dibola phone so aba wo ho eye 1.9 ebi gu achire ho de madam we fi scanner o kan e se gu achire ena me busa nse na ene san so na afri me ho akọ Debora ho ena onu so o kan nti na o cheke ye na musa nse nti ebe ka sika ne sempa ena o 61300 Ghana cedis na dibo papa wo ho na sister wo ho na ni nua be ma no na police ni CID fo mi enu to ti ma me busa ni se dibo me busa ni mprensa wo se sika Felicity me de be ma wo e 61300 ena o se pen na me se waka mate ye to ho no me ni asem Timbacho bottom line no. Bottom line mama yes, Mpacho. Bottom line because he can't there we are den asa be do ho. Mama Mpacho. Maybe say me say maybe one na nam ne so a ababa we hu nipa sika na kodi no ho. Me na nam me so hu no nti na sika na so no when was send e see ne phone so. Mpacho ebi wo ho no mo a no mo ye enra obusa question bi na menim se hospital ho nti one nti ne obusa me say obi send sika free amanone. Dabi man enne de na me bisa me per answer na ya to aso akono question. Me say send sika no e de amasa nipa na enam so ohun no hwan phone so e no send sika ni siye me pacho etoda Debora send sika ni bi ma no esi wo phone so etoda so a number o mode ma no ono atu so e no de fa so eti wo phone no send ne ba so eno na ye kobu me busa ne se so waye calculation na omonte de ni brother na eka no wonka atwoama ni nenye den okay say wan kasa so no te won wutiri mu ene wakoma mu no e kasen ena wo a wo de Debora ene makoma mu de na minim eye 20 Debora na ye we mass ne maame so obema me kwan a otro 20000
880 Ghana cedis. Eno ni sika abedi wo. Ena ka kire me. Ono na ye. Eno na mi sika obenye na physical cash. So the kwa farm money anwa. Na otwe pepe the scan bebem. And say they send free the funds momo statement in the 61 plus no. Oba waje 20,000 bi won ho akofa money anwa. Me pa cho o kase sa mo no kura sika aha wo tonto. Me ba waje sika bi sa won ho akoto. Me 30,000 me pa cho me 30,000. Na ojije sika won ho sa. Ena me cho se oba ha no wanka no kura sika no de man wo interest you madam Tibisa no. Nini na me ba cho nini na momo statement. Eti wo discount na oji interest you. There be say me ba hold on. The fact is oji interest ni nchire say sika bedi wo a untua. What say na me chani say oba. Odi sika na mani bia. Me ba kwaji sika wo bank. Na say interest da when nchire say oni bank ni ye adwuma ntino sika ne hye wo to a untua. Unti me mfa but me chire say ne dia na wo ka no. O ka asema banti no wo ka ba won ka no kure wo. Wo di sika ne mani bia na de messing di mu a wo picture mu so code say wonni mu o mo na wo di sika ne bi to so. Interest to o de to so kra na madam me ba cho etoda sikane be wo wie ansa na wo be ka chem say madam sister asema sikra de 2 cedi 1 cedi eto so business ana me ba oba business ana wo ye e wo mobile money rent na chi ene se wo no ni sika ode ama se fa ye mobile money no wo de mabosia ji hunsi ho we send them na on fa bin to 20 e bi o ma me de was e bi me ma o se nam de me ni dance ni wo ho no ma betime de dance ni eti me ba wo de na ode ma wa wadamfo ne de koye yie no eno interest se na da ho me pa cho madam de me nima adibo ka kire me no osene bra bi edisimo se ne dinu ye correct ya ana o ka kire me se ne bra no ama sister sindi musika na 7,000 bako 5,000 bako ena dibo ka kire me se odisika 1,000 Ghana cedis atoso so oboa so me pa cho me ba o ma 500 nda me o kasa onsema enra obeka de obeka bi o kasa no man ka bi enu ntina me ba en ena o ka che me so o de 1,000 Ghana cedis atoso madam o de sika ne ba no o ma obra yi me ne kasa obra yi ka che me se sika no kura wo de atoso no ne nsanye den enkan ba so me de me pese me wone se fili sika bedi wo ho ana sika medi wo ho me de sika no ne me kan de menim no e 20,000 entina me kan say ene no bra entina me kan say ne bra ne yenye calculation yenye minus ne times ne plus ne nyina na yehu sika potia edi wo bottom line ne nyina ne say sika bedi wo say eye business a wo ye gi interest say wo ne ne ye adwuma no wo de ne ka is that not it maybe say onye yo wo de ne ka medenek ana make say the minimum amount circumstances are surround the ekano me ho hia me but the hia me ne say medenek kasika sei me tua ne sika ama no na asam de na asam ko mama me pa cho enra no na me ka asem bi so odi asem ni call police station no omoma CID for no asem ni separate mienu enti sister ene dibo brother ba ko e fe ni Joshua omode o masem ni call baby foforo ena me so mini dibora de no e wo baby foforo enti anu route ka se anwasi kabi ma me ka che ne se so open year onko police station says can me tuano on the 1st of December no ne say na 5,200 enti da police station wo se see meba route 5,200 da police station wo se police station be so for line police station no 5,200 ne da ho anwasika okay ena ne bra ne be ka se ono so ma dibo sika 8,000 Ghana cedis eno so no metua nti 8,000 nso so eka se sika no so for line police station okay enti yako hia mu bebo so me ense ayi na otwe me ense ni no ena me busa se me ko back say ye calculate ya dibo me ma ni 61 300 Ghana sinam so okay dibo omonsa musa ne de to so me ense say sa ka waka ma ye de masom ba se si ametiwe ahoden ye den eni ho enti de menya bia nyame ya doma 15 to 16th me pe bi de aye den e de abre chief ena omunyina ye tena so ne ye kasa ne ye koye enti me apply for loan wo baby ye mfa ma mi ntom busa nam so sa kwaje bosia foforo asa ne ye ka me so ne nam me so a tu kwaje bosia san tutuka ana de me de to madam because assistant now no enipa ne igumani ma ase wo se na me so no no so aye den ehu obi na de wa brochire na wo se sika ne ho ne wo na de na wo ne mfa ma me pa cha de wo mu nie asam ne start ya eboboba no me wo na me busa di bora se me pa na cho send mo ena de ne to school na wo ye den wo konu
was say ane ena mbusa ne say na adan na omutua school fees ne busu sem kola amount wa mo me a ena me so a uhu no wa mo mama ne na so madam meyo wo photo kese my catch them in nua ni me ma me say meyo wo photo kese because unua ina kan me pa cho unua ina kan Debbie wo kan sa asem no say obehuru ni wo say obehuru na e apa say omo so betua school fees wa me be ma me 2000 na me ko tua me books ska me be adua ona ma me 2000 na me ko tua me ma me from pom me pa cho de eyeme ya ne say wa bu mi adi me ba no pe ye ho no ye dum ye light kakra nenka me so de we all kasa no nka wouldn't talk some of the man recording. Yes, because akulei also a recording. Akulei na beka che me say obehoro me picture na odi akọ ni krom na tambia no obedenya me asese enam me so amane hu ne boafo sister ene kan yekohia so for like countless times 3 times eno obeka asem bi say da bia so for like ho na me de ne yede me di kohia ni nua yin ne nsu oto na ya anopa be nine meni ne call store e wa adoa to adumanu e ho na na o manwa ene ntos na ye kofa ene ne wo enye se me baji o musika se me koto bibi ene sika na o kan no root no de ne ka sen root sika wo ka se e ya kwanto mu asema wo kan ene anwa ne sika ne mo de ni o kan no anopa ye free police station ho na ye be ye so mo check ye no eye 31000 ena meso me disika ni 14000 500 eko na yes recently yes be week ni na ne brother ebeji sika ni bi yede 5000 e free ho na dia kan the police for no kokos nto mo won eni ho madam says o se dia me na Debbie wa would say obra kwaji sika ni bi me pa shop obkwaya Debbie o me ya na Debbie unim se obra kwaji sika ni bi kwaji 5000 ena no se oba ye wanka pa cho me be asem ni nimti anu na me bra anu no so different from wo musika no oh okay root ho asem no eya susuka pacho eti ubra na nko obeware pacho eya susuka one can say o send it mama pacho mi bra bia na ye adamfo Felicity omo film ame ba ko papa ba ko ni nua be ma Cindy wa bochire won kan okro na men kan che won ne efri so to for my the private drama wo Felicity obi abe won na won ye wo anani so odi be betina TV na do mo ni ame me na mo ma me do wo wati ni enu ya sister Mary's akon power for so yan fa me to me so yan fa asamba to me so would you interest in another oba so ya ne de kona de ka wa na me usuli pa de me sia bi kula mu abata me usuli pa fu me ka sa me fu de me sia bi me sia bi da I know they know the dame from me yako shini na dame from me yako shini no na the dame from na so madam ne me na me se na the dame from now the dame from now the dame from pa na the dame from na the dame from oko kokro mu ko kapro mu afre badama ka mi sika ntimi sro send me case na kalabula ni what kalabula who debi wo blow to jo boss paper eju boss paper register ni ma won kan na wo ni so ko isa evidence ni na de ma no wo no wo say esi ana me se
say bubu na me hunya se no be me se bubu pa na fabla na me hunya se no hunya se so na da me form na da me form na da me form ten dia na da me form na da me form me ji me to da me form me pa na me say na da me form na me say na da me form na da me form na da me form again one kwa de dollar so say madam yan fa school na way dollar na way dollar na way Ruth, won't you me? Ruth, when you are Major Yamaka was him. Won't you me? Major, no, I Felicity. About him. No, you did this, sir. Baba Debbie, asema waka no waka gumi hu. Eya no kwa. No da me form. Eya no kwa. No da me form. No da me form na se. No da me form. Let yes kumi ana. No da me form. Let yes first talent. No da me form. No da form talent be be kumi on. To be first talent. To be first talent. That is can go so e bia. Mama yento aso abonten. Issue way ebe ye asempa na ntokwa. Ewo mu ema yetu yensa the first sister no ene obetina mo no so ye de echeche ni nsemu na no matter what no why de waginipa ni sika ni nti no onhwe mu naija ontua na asumdwe entime emma se na midi kan ye no omo mbeji sika no ahomaso sa ahomaso no omo go fefi obeji obi sika na eja o dada no na eja hu de wi anu ne be kasa na wo ye de which is canona de via ya mama mo so na mo che strategy anipa no na mo no sa 2 mina na sa won de na be jemu no no so efi sa kuma tan na ya mo kire so ya no mo buefu be juicy ka so na mo buefu no so no so fi enti ye mame onhwem no ntua lady ni sika ma na ntimi fast mdwe ntimi mba na omo movie together ija ujibisia wo nipa no ejuma de wo ya ujibisia wo we ho na wajibisia wo we na mo amaboaba mo na itimedi asumdua ba na enye se wakwakoji obi de na wa adwen se wuntua kan hu se nipa yi de sika ya wuji oye obi de because of na menu sunti ya ba be de aba be chi na atu enti kasa na waka gbegbe kasa bebre na ndie wunya de nya ne se ontue sika no nefa asumdue mpenti busia story we bibi be fie kire edi ababia me de be ba besum na me kasa ha egusa emergency Ghana TV busia subscribe na like na drop comment nso e wo comment section ase di ameje so an ketwe mami esi NC ye be sanso di nhyiemu e wa ha biem ebusia makram